bolgan жаңы fasadlı klinkerlerдің mekeni açıldı. Men sizlerge jaygaşkan adres aytып atayın. Kirpişli rayondagi Mamurova 98 Arenter Kaset restoranı alaveresizler. Biz sözü Kamri Mırzaga beremiz. Assalamu alaykum Kırgız elim. Bizde mınдай болгон Passat'ны 5 Passat'ны клинкерлер açıldı. 5 türü var mындай болгон. Фактура клинкер, фактура кирпич, мындай болгон моймолор, анын 3D фундаментке. Бул болсо сары таштын bir түрү. Бул квадрат метр бардыгы 550дөн элге ыңгайлуу жана сапаттуу. Motonlar, anlıktan sizlerin kızmatınızlarda Kamri Mırza'da fasadı klinkerlerдің türleri var. Cana bütün Kırgızstan boyunca yeter. Kamri Mırza sizlerden kızmatınızlarda.